Abantu bari kurenga mu 15 okurwa mbyaro 300 bari mu bwoba bayima yo mugigomwe okurgayo ngu itakero batwire no bahangariraho nerye kandi ngwayenene cyapa cyariyo. Aba besere mukuru w'entebe ya katano habwa district ya Chenjojo bari kwenda kumusyaho kushasha kwabo. Abanyene wetaka aho wange ejo mukonjo na muguzaho yeka musanje. Abanderi mutabani wange ha murema na haguzo mukonjo. Zeno mukonjo uwo yamaze ubuyaburizo omuntu ogu yakena kuteze cyapa. Uragera kuteze cyapa bamugambira ngo etaka lino yo kuteze cyapa lisajibi. Andi kuwo yagamba etaka likandamu. Saideti neti mbonangu mbu etakejo alimechapa kindi checha saba nokwebundaza ekyapa ekyo kutokubantu basika ekyapa ekyo kishaza bwemu abantu bakandama batunga amataka gabo. John Baryeja omutura wa Kandama najanga bwanyuma yo kutunga amakuru mabaga ngwitaka lyabo nibenda kurutwara nkabatura bakacwamo kushita musoro chiko okwenda kumanyo kwitaka lyabo dirya harutezyo rwo kutwarwa. Tibine kuno kibanja tibine yumaka tibine ki konka tukawurangara kushanga ngo bakayanjariza bakitere cyabo. Twajiro wa prime minister with chairman no izuka katwara yo report naje muhereza nanebi yatugambire nibyo turimo nitondera konka ni wonoza kongereza hiraka ryawe turebe ehitwahika. Gilbert Rubihayo orumukuru w'entebe ya katano habwa Chenjojo district ahumuriza abatura okorekeraho kutina kandi yabashaba kugumizamo no bakore mirimo yabo yentunguka obu barukora television ngeji. So eki tinkwenda abantu bange kibaraze mutabyamire manya banu bakayanja manya banu bankaha oyihiro obarani betako ubumezi bwabo ebitaka babirukeho nico kintu weki konka kandi ekindi yo ninyenda kwetegereza kora amale kutwara reports noza konjera ogaruko tugambire ni kwito tugumize mu tutere byapa byitu abo kuba twapimisiza twagizaho kugamba no kujunana kutera abantu abe cyapa bitesemize zona zaba zitaro gasha kwa Thomas tumwebaze.